Lagi sia iwi pastor kini, kalau tikan board ping, kalau women department ping wika thana ping, youth department wika thana ping, kalau hilipam dah kelaya ojang ngara, igato ngara, itserv ngara, nasanau ping. Natum psychorally, iwi shimkruwi, ringkapa salam, kacung kami dale. Kalau ili otsa kawai, pangshap kami ay tumay proho Yesu Kristo li ningshiye. Igatha kangadzana lila TBCB kathana ping Bangalore li le dekle karnau ping na awi odram ngathe kawai ili kapangkui kami wivang kachungka ningshiye. 1st February 2015 Sunday thang ili Pastor Reverend Kepam Kamrang na installation samiye iwi mirinli hina first ministry ngasai Master of Divinity hi tangkup chamai laga i church li khresa da iwi ministry hi hopoke church li odram Tangkhul Baptist ringapa kamatan damgukui kachung kasampange. Lukmashan katay leshi katay kala ngachon mi katay mi kachung ka isi church li leidale. Jiwi mangai na iwi masa katay mawa katay kachung ka leisa lala mawa kapay chili na tumi katom kami mangai na kala na tungway ngachon kami mangai na tungway siyasa kami mangai na azina 2015 when opog laga azra shunda ewe ot kasali ring phala kaina sag shapi na tungway siyasa kala otsa na tungway ngachon kami mangai na ne gaji ina sakhi sangai ewe term hi 3 years ne 2015 to 17 ne iwi term hi kup khai tran pastor na isi sonia ini le hoi awi shimli hora laga na continue safalo de le anahang siasa laga ka sonia ini la sihasa laga term aga hiwa da ini la payhause laga chuiti le ini father study vause ga ji rela kai ne ini la plan siam hai sao Jaugi da pastor nele kahang tran inila siasa laga plan khang te le saugi da inina as ini tamak wai sauge da chili khamia chi chili thada inila apong te le haugi da chitala sada az higatha tam hi sang pangne oja Reverend Kepam Kamrang aina oja Victor Simik aniwe atsing hile Odram kang atha sanga panghi iwi wangwa kala kamahaya opportunity akhang sai kiwi wangkla jika manglarin le kala pasarin le kala katam gasalila kashungla kahaya ani khani we atsing le ot kasahi iwi wangwa tamgo khuishi ga khui ka chung kha sampangai manglarin no kalau watam rindu aniwe tam kecitai aniwe otsa aniwe humble kasa aniwe ngachon katai aniwe encouragement manga aina church chili odram khangate rimphak jange nyang ulake isi oja khepam ina mahang lala na thumna kachung katai dekhlaine awi humble kasa awi chendal kasa kalau aja Victor tadi iwi shongwa tadi relative lag tiang mai ka shoke kalau hi tada ana ig to ka tha la khui laga ka chung khala ili anga chon mi tam chi thei mi nani we ministry nani we shimkur le vrana chung ka somi da Anyway, ministry. Atai kamathaya ministry. Salak renu giji
iwi shimkhu aina hangai Sonia aina anyway sagza program hili Tangkhul Baptist Church Bangalore nala lan nai nala ngachon mi chimang maning la church member ka to nganala seha sa khami lan nai na kala ot aina kitchen li shichin khawai da anyway mirin li shichin khawai da mi ka chung khanala rang chone ini na machut wala ka as ini layman ka chung kha changai re da ini lang cheng roke kha na thum na mi khai na thum na sami khai sai ko re ji ini na kik kamarun ramre kha ga sa khwa re rajina na thum sai ko re li matai khamaya so khami chi na thum le ta shu me rano ga ji hi Sonia anyway sihane chimang maning la Iram Marau Baptist Church li ngsak zatran hilipam da klaya Tangkhul Baptist Church ngasot nau pe nala ram jili ungla ka decoration ungsa khami camera photo ungkap khami sami da wami da klai ji lan yang pangshap ka chung ka ting la ka Sonia anyway wang rin pha khawai kala mopung pha khawai da ngasot nau pe ka chung khanala Iram lila ung laka atumna ung jon mi ghai atumna sa mi ghai ji yang laka nya ung lake pen lake hi in a shankhuye Tangkhul Baptist Church Bangalore lipam da klaya so no ping hilipam da klaya members ping he aman ga saka leishi ga thai nga jon ga thai lumishan ga thai mi chung ka le da le ga ji hi in a sakhi hi hangai kala iwi tamma sakida khlei hiwa longhili jingkum hiwa longli ki college li sampang sani khle mathe mane ini tamba kwai da ngaran da khle hiwa longli church remember na thum sai orally hi request sangaye na thum mi sia sa khami na thum mi ngachon khami hi Sonia ini na nin chang dale church hili le da khle ya members kala matai la kaina Church siwi worker sake da klena thum sai quarterly in a Bible verse akachi pungai Romans chapter 15 verse 5 le tadhange Christa chishuna sachi thei ka hai chi shurda khanga che makhle kala ninglum khanga saka vare china na thumli koka ka sawi ningai mirano Legacia Tangkhul Baptist Church siwe yano natum sai korale proho Jishu Krista we lukumshan kala legacy natum le atam gajida tashung miching reno so miching reno amen